لليانا لليانا وأهل من Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait. I think. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. How are you? Good? Alhamdulillah, if you're good. And thank you so much keep watching this video, my video. So this video I want to make a reaction again from song Alend Hazim. Yeah. So let's start with watching together. I don't want to talk too much because it's not important, alright? But the most important, you don't forget like, subscribe, like, and comment, okay? People this time support me. I just start make video reaction on YouTube channel. I just start, so you don't forget support me with your subscribe and like, okay guys? I know this song good, nice. Okay. Birahe, Disa. I like Kurdish music. I love you, Kurdish tango. دیسا تو بهاره هیله ویله در بکانی غروب عره و هیلو یمانه دنگه کوال زاره و هیله هیله دکن بحثا یارانه و در دو یمانه و هاي لليانا لليانا وأهل من لذا لليانا والعاشق زريانا وهايلي هايلي ويلي ما صحبة يارانا وهايلي يمانا ما صحبة كوانا وهايلي ويلي هاي لليانا ولليانا ولما ولا لا توا لليانا وكور عاشق زريانا وهيلي ويلي ويلي ما سحبة طيارانا وهيلي ويمانا وما سحبة كوانا ولي هيلي ويمانا نهار من الدين وام هيلي ويلي عشق كشك عشرين وام هيلو يمانا وكي طير بوار وام هيلي ويلي اسمح تاجم بيار وام هيلو بابا من لو منو بلازينا وهيلي هيلي حسب قمر بزينا وهيلو يمانا وإبارة تدرنجا وهيلي هيلولو دنيا وبوكس نعمينا وهيلو يمانا هيلي يا دم ودورانا وهيلي ويلي رزق دين الهارانا هيلو يمانا جار كنا وجار قريانا وهيلي ويلي جار بوما وجار بوانا هيلو يمانا Kurdistan music in my heart. Okay, I like it. Music, Kurdistan music. So guys, thank you so much for your watching. Thank you so much for you visit my YouTube channel. Okay,
don't forget your subscribe, very important to me guys. So don't forget to subscribe, like, and comment ya. Thank you. Assalamualaikum.